Migranten sollen künftig schneller den deutschen Pass bekommen. Kratana bafo, nkratana bafo. Abusha Ghana fo a sabiye wo Europe se ya titiro pa Germany ha. E se de nkrata ene bi gye agum se. Se video no yenko tie nsem bi a Germany ha se ayin Deutschland ha ye wo no onda beto abonten na wi a nkrata mu hene ede emu nkyere mu nyina ebebrew. Die Bundesregierung hat sich laut Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium auf eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts geeinigt. Migranten sollen künftig schneller den deutschen Pass bekommen. Für Menschen, die gut integriert sind, soll eine Einbürgerung künftig nicht mehr nach 8, sondern nach 5 Jahren möglich sein. Auch in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern soll schneller Deutsche werden können. Eine Bedingung zur Einbürgerung ist, dass man seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann und keine schweren Straftaten verübt hat. Ghana de smai Ghana tie for yam so fa dwempan ne aka enkrata mukin kon aka fufu ken aka be man fa ne yire nim enyefom aka mitua na omotie Mr No Pressure wodi ma chia pressure be de be fa obusua ene de kwanso so am so bomodin na share say video we e ma me because obi ko tueska e ko je sa cancel no obi ko tueska e ko lawyer ho but enkrata mu hene e de sa update we e brew for free dia share video no na ehunu se sabi nyansa sem a ye beto ye platform so no wo so ne de eje won ye nyina ete ya na sabi Germany ha de e ba ne nkrata mu nsem dia me machi ene manim obi ani ho enkane no na obeduru Germany he se ya kyerɛkyerɛ nkrata no mu nsem bebre omo mu nim ye de enimi dada but se ade da bia me po ho da wura hia me ye pa ye se titro pa no e se passport e German passport no menua mesrew anase indefinite pebi na ide naje na kwan be na befa so abedo beje articles nde ya kyerɛkyerɛm but ebia na nipa bi mu e ba ye nkyɛ ye besan ago back abe start akyerɛkyerɛ articles upon articles so na ebia ne e na wo bakrum a eba beje krata wo behu article kra de ekitawo so de be ya wo so be ye de bebo ho modene na wo ma aban sika enkoye de enkonkoye ode ye da aban sika na ma wa akwadworo kan akwadworo na be kan no ye de wa hye cage no so untimi mpie mfiri mu da because the moment akwadworo be kan no sabi do mo pe wa no mai de omanyan scan de go be se ye adwuma na de wo ho a ne ope okromu ano se Germany ni ye wo ne ha wo ye buru ni fita no so otim beje indefinite anase passport a do be ye no oso betima ye de IB abusia enkane no na beduru asem so video we menche ti share video ne de ema me enkane na beduru Germany ye se ya wakokodi aduru after a dro no na wa pia de aba unya okrata uno bi wo a unya krata okay krata na chi no de be na wo ho eso fight for indefinite na be de we fight for no say no anase passport no kra na ye de ehia me what I say passport no first part na 8 years first part na 8 good years unya 8 years na kra mpo na se wonya adwuma enya ade be de passport no de be ma ena 8 years no say bia wawo ukuta Germany ni akura ukromu ase what as akura we nationality ne de Germany ni Deutschland sa akura no so wo na article be ma 28 ena me ko 28 no so na me de pia mako passport no ni wia later no ye be sign de aku back a cherechem no ma bi bre ni so enu nti so okuta akura okuta German passport a obenya article 28 no se unya 3 years okromu ase ya o qualify indefinite na nipa bebre no munim sa ade no me na mmom ye de ehunu sa ade no ba ya na emfa ntu ehu bebre because ade anyangopon e de adom ye tinyame de ade adom ya ye emfa nsie ye de bebre nuanom Ghanafo share video ne ye de ema me ka fo tap send e da ma tap edwuma de komas so ya sna so send niska efra mo no ne eko Ghana tap app na me kan for the mount first time app na be here promo code e AdwenepaheneTv no ide no bogu benya discount kama na me kan for a healthy so ide e da mount healthy so be boawo ama so tinwi wa repair ne kama utinwi ekuku a uko healthy a oba repair ide e da mount discount no e da ho eguso e twon e de ni AdwenepaheneTv anasa BeckyTv abusua say 8 years no omode aba 5 years tio omode aba 5 years but sa 5 years no ye nim de dada because medical ba beka akyerɛkyerɛ mu dada say kromu ano 8 years na ba betenem say e bia after 8 years so kwa akɔgye German passport no agye say wo ye adwuma ɛna sa wo ba ha
na se wotimi eye de ekọ mu school no na benya eye B1 B1 certificate na instead of 8 years no yete 1 year efiri so ema ne beka 7 years tio me ma kyerɛkyerɛ mu ama ne matamfofo nyina enya indefinite ai benya passport true men kyerɛkyerɛ a me de wo social media no so ɛno nti no sɛ wotimi nya B1 na ana B1 na 8 years yete 1 year free so ema ne beka 7 good years Ghana phone bebre nim ɛna wotimi kwa school na akɔtwerɛ B2 B2 na yete 2 years free so instead of 8 years to qualify for the passport nationality no oba benya 6 years na saa 6 years no ana say no omo atimi ahwɛ mu se da bi ɛso mutimi ɛma sabio immigrant no ahoho no etimi nya passport no na kwan be na fa so benya passport omo se nipa bebre akwadworo aka won gugu fie se covid ne bae no nipa bebre ye de ifinso be shine gon ɛna ama mo so munkuta saa ifinso be shine gon so de ma se kuta na wutiri ya akeka because they post to the bro fie enti adentina wote fie na wonkonko ye adwuma adwenpan ne kan yeso onye de wonye sesia no so wote Germany krom asei Deutschland hasei na se watimi aye de aye adwuma na se ukuta article 28 na se sesia no uba Germany ni a na won giskan fra ban no ho a utwam 5 years a u qualify passport no na tio passport no answer benya sa 5 years no na wunim say bia wunya obi eyes ekita no anase Lebens in Deutschland sa Lebens in Deutschland no eno ene ma titiro pa na ma qualify for passport no upa beto ekuta BIs so ukuta BIs na obetu na qualify indefinite and omuni asem bia by politic no eno na ese utimi sua ehun no mo laws rules and regulations e de ekrom a eno no mato di say Lebens in Deutschland what I say where the qualify so to me etna kromo say unya certificate ni de attach ya you are free to go say unya 5 years kromo say ya ubetuma de apply for passport but men twen ema 5 years no enso answer 5 years no aka bia be 6 months ama 5 years na so no apply because it take time kakra na se wako school na kuta BIS na ebeti aba 4 years na se wako school ekuta B2 na ebeti about 3 years umpe we na apedien abusua share video no nankwa china ensempa abetodwa enne sesabi ukuta passport a obetu atu akotena Ghana ayo business ukuta indefinite wetu afri kronum 5 months what as men twen ema 6 months enso 6 months etwamu a oba obebre omma akwa akrom enye de emewuram enu ntira mse wunya krata na wutime nyom passport no wunwie na Ghana phone bebre so adentina say me de mempe passport no na daache me ko pension me ko renter ye de no so educative program bebrew se kwan be na afa so a e bia okuton passport no na obekọ renter kwan be na afa so ade be mo e bia ho beto kwan be abusua me say de no be de bebrew share video no what ase se de be ya wo so no sabio obesua no ma de every BeckyTv so me say akwanya beto ama 8 years na betena kromu a ansa na wanya passport no ansa na wajibi ama wo ma no na waye adwuma bra no esi era ba 5 years ba ne nyina no say obetima de akọ school no ati wanya certificate ana obi a wanya 65 years ana 63 years no sa nipa no yo hia certificate tenie pa obi a 65 ana 63 years no hia certificate sa nipa no ye frew wo ya antrack na ye frew no ma question wo busa wo nsem ba akomienu ehunu say o language na wo ka no eye perfect e de mo a so mu so okay utimika e language na wo sa age na ye the passport no be ma as simple as ABC ntabusa atadwe yate de ne se video no na onua otifie ka chen so nkonko ye adwuma na atifie a nya ada wo nsa be ka bida omam tifie job center no bo okuta article 28 watena job center mu be 20 years indefinite krompo onye de wonya bi so da because etumo for amuntie ye starting krata asem no omo follow ye eti ye no abo mu ne ene nipa no namo a obomidin e wo Germany hese bomidin e wo Deutschland hese sabio odimatem krompo na daachi bi obetene because enya brante we na kire ye krata asem amihu article upon article intimidina tem ayede what ase me adwenpan my sa aboso akotere ene me kala ese china me kala ese wo ye den untumi entime engusa wie da wo bedome na dona bedome so binya fa so bebre ayede ed afrim so sai pepe meda wase medu besia
keep on subscribe to our YouTube channels, BeckyTv or AdwenepaheneTv so the ewo honum. What as na follow your man pages na the my direct TV Ariana page so the ewo honum. Nyame boss asase no wo nhira wo. Mese me do besia. Share video na nkrata mu nsem no. Afei ene de bebrew. Ukọ rent, ukọ pension. Ekwan be na kuta passport na obetimi anya wo sika nyina. Ye be kire kire. Eno ebeba the next video. Peace out. Odo, mi ko kroma ba o. Namba to ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ah, ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so ko krom. Na ma ye ne dey. Tuna fi na send there. E kwa be to na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ata no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bote ko trace extra. Man me sraw. Me kan for tap send amount. So you so iPhone and also betam. No app store. No download the Google phone so. Android phone so. No Google Play. No download the Google phone so. Mesraw. And I will send this so mesraw o first transaction be no. Why so we hear promo code. No so about Adwenepahene. Adwenepahene e the good. Yes, ntimpacho. Uboguma. Wo Europe kwa da obenya €5 free. Free. Ah, before the some card there for. Some can put tap send at amount. Oh, America so Canada there. Hey, mama, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. Maxi. Pacho, who Piano no echo. Someone come up wanting the man. Download this year to fee in Pacho, not relaxing. No one's Pio Quaponte. Me who said, no Quaponte. Mamma, now, dear, I am the company said, first one almost a credit card and come. And that dear tap Polar Mountain was a decaf for a mobile. Was it who shoot normal bank card? What you register SMS Asem de Atadwe Yatidene to tap a bar. I'm a here for say a Sunday can go Ghana. Now rate no so a come. Yen dear mamma. Miss Row make a farmer. Also when you are may know bad the power and attempt to Miss Row promo code the book in the whole year. I know €5 free. I know more Canada soon in US and so $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Mamma, none why didn't say. Ah, Odo, na me nye din say. I didn't hear. Me call my sister Fia ni 3 nyina ni moni na kuku. Ah, who is that 3 kuku? Aye. And one I your dadune no. I am a dadune Debbie man how ho kra. Mamma, me can for hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, mamma. Wow, 3 kuku. Set me say credit emerald for crab Jim Maya and your young boys na afa. Sir, omoton enku kama pa. Utri you me say na what video here twagui. The way video twagui. Oh, enku no no mda ye nwina say na sa no. Ogu natural hair because utri nwa popo, utri nwa kuku, ene bibia no ukoto healthy asia. Obema utri nwina say na so chen. Yeah, enye mintumrika. Enye mesra ka ho na ko omo yu ka omo namba na gu so no me abusua. Worldwide be o me should that bro. The nyaso be BeckyTv and Asem BeckyTv. Obenya discount e wo honom. HTLC enkuwe e kama papa be say merewafo na omo boduko na say metu mutiri ho samata me so muturumika. No mo wo for natural hair nku so wo. Ma me na show video etwagui. Natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma for etirimi. Utiri nwa kuku a mesra ukoho omama nku a utiri nwi be nyine from unso bu oho a opeso ye natural hair o jani tiri nwi no tiri nwi na cancer ya bare mesra mo contact no HTLC mese mame omo ye boy wow Adwenepahene otwa supire kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi